Dnes otváram top class balíček od Panini s možnosťou autogramu. Máme tu De'Aaron Fox, Jaylen Brown, Josh Hart, Bruce Brown a tu máme Synergy kartu, to je Orlando Magic. Ďalšia karta bude Supersonic a tu máme Mario. Ďalšia Supersonic karta, to je Irving. A tu máme na New Sensation karte, a už to vidíte, Victor Wembanyama. Jednoducho Rookie of the Year.